Sagunayan nga ro ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Julina, iti probinsya ti Isabela, ama, kanapuluan iti mata pobre. Kunana to, idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nemi. Tawa, isumaten iti panangiyam amo nilari kanyak nga ano dyan? Ano? Idi tayam amunak nilari kadagiti naganak kang kuwana. Mabuti nga kiti manong agparparik na kanyak. Damisok masiguradok lagi di nga sandag kayat naganak kang kuwana. Gabutan na kurapayak, manong nemi na kurapay kami, jak nagturpus iti kolegyo, kat may saklay di nga sales lady. Idinto tanilari manong nemi kat baknang da. Ngagbasbasa iti kolegyo. Amay santo, kadag iti agtawid iti kinabaknang ti pamilyada. Agpimpinatag kami tinapudno, kat nagtulagan mi, nga nakasagana kami nga mangilaban. Mangilaban itay na etmi. Iti amuna kon manong nemi nilari kinipapangna. No gasta, agayan nayat kayo. Uwan papa. Iba't pati ko unay-unay ni Julina. Kinuna ni Larry. Nagtimay kakmet manong nemikit kinunak. Sir, no kasanong ipatpatignak ni Larry, kastamat ti panang ipatpatig ko kengkuana, sir. Very good. Very good. Very good. Very good. Kitita. Kahit yung umamuan, no kumanunong kami, wanasan, iti relasyon nyo, pa, iyamamukla kata kayo ni Julina. Ipakamukla kata kayo ta, rumbeng nga kanunungan nyo. No makapagturpusak ton, asawa ito ni Julina. Agam kahit kong ibaga keng kalari. Nga saan mi akayat na ito nga babae nga para keng ka. Papa? Amo ka di unin ang iktimagak. Saan mi akayat na ito nga babae nga para keng ka. Kaya na nangigmumatsi ka nga babae, saan da ka akayat? Manong nemi ko naktupeng amin. Timrem nga dagos tiluwak ket kinunak. Saanak ba't kadi nga maklaat, sir? Tanam na mahay kon nga pasamak na ito'y. Ba't lagayam? Nga mapay nga da ka dito'y. Papa, saan nga mabaling nga da kayo timotong pala? Sumarteng ka, Lari. Stop it! Sumarteng ka. Bayam, ngilawlawag ko iti teto nga babae, no apay nga sa ami akayat nga para kayong ka. Saan nga naskan pa ngilawlawag yun, sir? Gabutan mo kon. Ken saan nga naskan pa yung agpautak dito'y. Dita kayon. Magdera kun manon nemi nga timarahe nga tinurong kun tiridaw. Kat nangikulayangan ti panang kamakam kaniyak. Nilari ako na Julina! Asubli ka! Julina! Ngayon sanggon ngayon kaskaso pa nilari manon nemi tarenteng kun tinagtaray. Nakaalak nga dagos tinagluganak manon nemi. Nga nagawid dito'y balay kat idiaddaon dito'y balay nagsangitak manon. Nagsang-sangit na nga nangarakop kininanang. Sanggon nga inuri pa yung baga na kanyak dagiti rason na nang gabutan mukon. Nga amok iti pa'y laeng. May tlagaya manak. Nga mapi ngamin nga nakirelasyon ka kinilari. Amom lang roden nga saan da ka akayat digiti naganak kang kuwana nga tabak nang da. Gabot ipatpatid ko na nang napudno nga tati panagayat kang kanilari. Isutin ka rin na kanyak. Yan yung aron itan, aramidem, kalpasan nga, naamom nga sanda ka, akayat na kinilari. Nalang, anya itan taramidem. Di mo amo taramidem. Agal lalot panunot mo, kasta. Jak tong kayat. Jak to ng kayat, nanang. No saan mo't lang nilari. Anak?
Jak to nagayat no samit lang ni Larry ko na. Ay susapoy. Lipatem nga ruden ni Larry anak. Ngimdi mo ko na yan nga saan kanto nga gayat pay. Anya ti amom. Amangan no kadagiti masangwanan nga aldaw. Kadumteng tumatla nga talaga ti lalaki nga naikari para ken ka. Nilaing Larry nanang. Ikarik na iti tibagik. Nga awanin ti sa bali pa nga patig ko. No saan nga ni Larry. Ni Larry laing. Intuloy ko nga rod manong nemi tinagtrabaho ka sales lady kat nuas tang agawidak dito'y balay manipod iti panagtrabaho. Nairawamin ganyak manong nemi anong sumangpeta kat nagmanawak kininanang. Nagmanawak mananang. Ay, kat kasyan na kaniapod Diyos anak. Sumrek ka. Naladaw ka man ita. Naladaw ka man ita ko na. Ado nga minti customer minanan. Ito pa lang at agur-uray kang ka. Asin no? Asin no nga minti naman nga umay pumasyar kang ka dito balay. Nilari? Put no nga di. Nilari at mangur-uray kanyang nanang. Uwain manong nemi kastaon iti gagar ko. Tanam na maglatan manong nemi nga nilarit mangur-uray kanyak. Kada oray lamapaluwa, hindi makitak nilari manong nemi. Gaman ang lari. Kung naklanusan kang maoray. Jolina, pinalas ko pa lang inalukoy tirik na dapapakin ni mama. Tapno baliwan da desisyon da. Ngayam napahayak. Kadagabot takas kasadi nga, supyatin dat relasyon ta. Iso nga nagdesisyon na. Nagdesisyon ka? Nganyot desisyon mo. Inala ko na kita importante nga arwatek. At asang gawasin nga kwarta kanyak, nga pangrugyan ta. Umadayo ta dito ay Jolina. Naskan ka di ba yung naman tayo ta? Tapos nung saan ta mabiyangan na papakin ni mama. Lari? Nagkasagana ka kadi nga sumurot kanyak, Jolina. Uri sa dino. Basta kadua ka, Lari. Itirikat ka namay. Ngayon sikat ipang panutek. Tapay. Saan ka na ruwam itirikat? Kasi nun, nadanto na ka sa mapasamak ka. Siyak aking kargukin ka. Anyan to taramidan da papakin ni mamang mo kanyak nukas pagarikan. Sa mga panunutin na ita, Jolina. Si kalahin tikapatgan kanyak. Ore na mapukawanak tinakanak. Ore mapukawanak titawidak nga kinamaknan. Basta saan ka mapukaw. Gaputa sikat ibiyag ko. Sikat iragsak ko. Oh, Lari. Sikamat ibiyag ko kinragsak ko, Lari. Gaputa iba't patak ka unay-unay. Saan na kami idi nga palubusan ni nanang manong nemi tapampanuten na tirigat apasaran mi ti lugar nga pawanan mi. Ngem, saan kami apinaigawid? Inaramat mi ti kwarta nga intugot dinari ket nagkasera kami. Alis tumet nga nayasdeg mi ti bagimi kadagiti karruba mi. Napang kami ti maysa nga lugar man. Simple laeng ti kasar mi babaen ti huwes. Ya, nagkasar kami mat lang manong. Ya, nagkasar kami. Babaen ti huwes. Simple laeng. Manong nemi. Tinasken ket makuna nga legal kami nga agasawa. Ket pilit nga nagsapul kami ngagpadpada ti trabaho kami kinilari idi ta maibusan kami ni ti kwarta. Simbre ka sales lady iti pagtrabahuan ni Betty ken insurot met ni Guryo nga asawa ni Betty
ni Larry ngiti construction. Ala, construction ni Larry. Ket nagsagrap kami ti adung ngarigat manong. Adung ngarigat. Uwen, kaya ti may sa nga nabi, manong nemi, mas dawak. Ta, nakabarbara manong nemi. Ni Larry. Larry? Apay? Ano ba mas masama ka? Saan ka makaturog? Di nagpakadana ka, Julina. Maturog ka lang. Kuri ka? Agkurigor ka? Gagangin lang dito eh. Diyos ko. Basit lang nga bara. Dito yung tikabutbutin kong mapasamag. Di ba nagsakit mo? Saan ka naruwami ti trabaho? Construction pa imat nga ron. Maruwamak tumatlahin, Jolina. Di napakadanakan. Nagtumara kitayan. Ngam kahit kung tumar ka manin. Uminom ka't adungan dunom. Agpalingit ka. Maturo ka lang tan. Ngam nas ka ngagtumar ka kunak. Saan nga mabaling nga kumaro ti gurigor mo. Mayat ton daytoy. Di napakadanakan. Saan nga mabaling nga babayan ka? Nana? Maturog kalatan mayat ton. Di napakadanakan ko na. Ngam saan nga mabaling nga babayan ka? Mabitlae nga. Tamang kita-kit agas mo. Julina. Kena padasik to nga. Adawad ti gurigor mo. Amom? Amom ka. Insuro nak ni nanang ko. Kat awan ti agas mo dito eh. Nakriingan da Betty. Makariing da. Mangriing ka. Nagababain. Ngayon saan nga mabaling nga saan tanga sigudin ti sakit mo, Larry. Ang mga nukumaro. Narigri ka ton. Iso nga ita tanasapa pa kit masapol nga maagasan kaan. Ti makadakas manong nemi ket nagbaling nga saksakidol ni Larry. Maimbaga nito no ko nagtrabaho tumanin to no ko nagsakit manin Diyos ko. Kasano nga min ket saan nga narnaruam ti trabaho at abak nang ngaron. Madlaw ko ket karasakit ni Larry Jolina. Un nga rod Betty. Maruam to kunak idi. Ngem kasla narigat sa. Kanya nga tanong ko padasan na tagpasada tricycle. Saan nga taga narigrigat, Betty? Narigrigat at construction. Napiat tagpasada, tagluglugan nga rod. Yung ti construction gat di, agbagkat ka daw, narigat. Narigrigat construction. Insing-asing na ito ni Guryo, ng asawak. Gat mayat ni Larry. May mayat nga ta? May mayat. Tilarami din na, kat iparada na ti tricycle, nga pasada na. Kaya ito ni Soti, mabatangan nga agilugan, itulod ng tulahin na kiti pasaheros na. Sandawan ni nagsubli iti paradaan. Kasta. Kasaritak tumangarot ni Larry, Betty. Kinagyaman kami ka na kayo. Hala, naawan kayong giniguro, tsak lamon. Kasta nga rod manong name itinaramid ti asawak nga ni Larry. Insarding na trabaho ti construction at pinatas na tag-tricycle. Siyempre, damagig noanyat mariklana. Anya ti panagrik ng Larry. May ti trabaho ita? Mas okay yun, Jolina. Diyak manigatan. Nalamamay. Ken adumat ti mapasadaak. Nasiyat ng Larry. Agaman iti Diyos. Agaman ta iti Diyos. Tasan na tabaybayan. Keng kangrunan ti amin, Larry. Anda kahit kung ibaga keng ka. Kahit kung ibaga ka niya. Good news. Anya ti good news? Aginawa kon. Anya? Aginaw kan? Magpaiso ka ni Jolina, uwan. May sakon nga ina, may sakon tumatang nga ama. Iso nga, rugyantan ti gornong para iti
panangipas nga ikunto, ti anak ta. Nagtuduanan eh. Huwag nga ron, tudo at tudo. Ngayon maya, tagpasada no, tudo at tudo. Aglogan na kiti pasahero. Anda magbag na. Adada maitan nga pas nagkutag trabaho, Julina. Nonas ka nagpasadak pa tirabi ka taramidak. Aniya? Oo, mga mo't dumarigatang kalari. Saan? Nalakalaang. No oras di sa sangpet na kiti bus, manipod sa Manila. Isot pa nagkargami ka na kiti pasaheros. Kaninton awan manin ti agsangpet nga pasahero, iturog mi. Ngim lari, umanayin ti aldaw nga panagpasadam. Ngim aramin ti amin nga panagsalukak Jolina. Lari, kahit kung ipanaknek kadagdagan na kanyak, nga orin no awanda, kadagbiyak ta, agbiyak tayo. Babayan ti pa nagtinulong talari, Juan Jolina. Maring na makornong ta, ket ituloy kong tumadlang tagbasa. Ana? Ituloy kong tumadlang tagbasa. Kabayran ta kata? Hapay kita nga saan? Babayan ti tulong ni Hapod Diyos katata. Sapay kumalari. May salaing nga tawen, agturpusak toon. Iso nga, ituloy kong tagbasa. Intuloy ko nga ron tinagtrabaho, manon nami nagkatrabahoan kam kini Betty, idinto tayong tulubot ni Larry, tinagpasada iti tricycle. Wan manong, aging kang iti may isang aldaw, Diyos ko, apay nga king ganat, takit aong pa ni Larry. Diyak man lang mapasang pwede ni Larry marong nami. Kensang ko makontak ti cellphone na. Iti kasto nga oras ka data kuman dito'y balay. Nagpas kuman ti panagpasada na. Anda nga talangar kilakang kuha na ti adayo. Diyak ba't garot makontak iti cellphone na. Aging ikaw ano naming dagtug-tug-tug iti ridaw. Sino nga taretang nagtug-tug-tug kas lamor-uraman? Sino na Jolina? Ni Pedri atoy. Di ka pa nakarieg. Ni Betty. Mabit lang Betty, umayakon. Apay, kinunak, idi may lakot ko trito. Intawag kanyak ni Guryo. Di ka kumamakmak lahat, Jolina. Ni Larry. Apay ni Larry? Anong napasama kang kuha na? Anong napasama kang kuha na? Anong napasama ka ni Larry? Apay hindi mo maibaga. Na-disgrasya. Ano ya? At dan ito ospital. Diyos ko. Isalakan niyo kumati asawag. Di ama ti anak ko. Isalakan niyo kumani Larry. Nagdardarasak nga rod nga napan ti ospital nga nangitarayan da kini Larry manong naming anian. Anian nga nagsaem. Ta saan nga nakalasat ni Larry. Dahil di makadanon kami kini Betty ti ospital, impakaambo ti doktor kada kami manong naming adan ti bangkay ni Larry ti morgue iti ospital. It kastaho na hindi pa nagsangsangit ko saan. Sana mo na ito, doktor. Sana mo na ito ang ipagmagayo, doktor. Saan? Julie, nagtalaka. Talaga, saan nga po nung na tayo ni Larry? Ngamisulti ko na ti doktor. Agululpod lang ti doktor. Saan nga mabaling nga matay ti asawa kay matmatik ko? Ti ama ti anak ko. Saan nga mabalin? Ngimawate mo ti kinapudno. Kaya nagtala ka. Maapektahan di si kubuti ka sa nga naramidem, Jolina. Larry! Uy! Jolina! Napukaw ko ti puot ko manon nami. Gapo ti sakit, nakasaksakit.
Ngayon nakmarik na itinahitang ipapatay, ipupusay, panakapukaw ko, manunemi kinilari. Kanidi tagsublin ti puot ko. Betty, Jolina, please. Patib ka ng kumati pakinakin mo. Please. Nilari, ti asawak. Ti ama, ti anak ko, iti tiyan ko. Di mo ko maadad nga parigatin ti Bakim Jolina. Di mo ko maitulok nga pati ti anak mo, kat pati ti anak mo, iti tiyan mo. Kat may raman nga mapukaw mo. Lugas na kat talagang awanan ni Larry. Awatin mo ti kinapod no. Saan ka kuman nga agwala? Tapno saan mo man yung mapukaw ti puot mo. Kat tapno jak marigatan nga mga naanawak ka. Pasensya kan, Betty. Kat no may karim lakid di nga saan kan nga agwalwala. Kat nook kayan ti Riknam. Rumuartan iti ospital. Ti asawak. Sa dinungar itantena. Kwa, indalag kon kiniguryo ti amin, Jolina. Ison din nakisarita ka na kiti tagapunerarya. Nagkamanak ka na kayong ang asawa. Masalutsog ko gayam. Ada ka di pakakuntakam. Kada kiti naganak ka ni Larry. Di mo ka di pakamo katakwada. Diyak mo no anya terumpe nga ramidig, Betty. Kaslaw mo tan sa serbi, Betty, biyak kanya. Kasla kayat kumuntan ti matay. Sa mga usawan deta, Jolina. Tinapatig kadadda ka. Kanadda kayo nga apay. Apay, yung pinanawan na kami ni Larry. Apay nga sa tirumbay ko mga matay dito lubong. Nakaad-ado ko mo tirumbay nga matay. No, apay nga ni Larry, apay. Naimansayag nga rod ti asawak manong nemi. Kat no saan nakanagdagan nga pilitan ni Betty nga mangan uminom maturog. Talaga manong nemi yung tiyakon aramidan. Jolina, Betty, on the way yan, di kita naganak ka ni Larry. Kat ninanang ko, Betty. Ninanang ko. Sana sigurado na umay. Nga manyamin tinamnamayan nga ramidan na kita naganakan ni Larry. Sanda nga tanga iyawid ti anak da. Kaya iti mismo nga balay da nga may mansayan. Betty, tikit kang runang nga salut-sulita. Katnuhan niya, teramidan da kaniya. Pabasulan naglaki di, iti papatay ti anak da. Amusta sa andak kakayat nga asyak ti pinili ni Larry, imbes ko mga dagiti naganak keng kuana. Kat natay ti danak. Natay ka bukan niya, Jolina, sa mga papabasulit ti bagim. Disgrasya ti napasamak. Kiniso na ito yung tikadeng tinamarswang ipupusa ni Larry. Mapay. Deta ka manin. Apay ka manin nga apay. Nagpay sumit apay. Apay nga ni Larry. Nagsangit ka rin manin ti Orel, ha? Gapot na sakit. Nagsaksakit unay, Betty, na itong ipapusay ti lalaki ng ipatpatay ko. Awan di kastoy, nagtulagan mi kinilari. Awan di kastoy nga rapap mi. Terapap mi, kanagdan na kami, ngagtinulong kami. Nga agurnong kami, kat ituloy ng tutagbasa. Kaya't mi nga paniknek nga uray. Nulinaksid na nga anak ni Larry. Kat kabailan mi tagbiag nga siraragsak. Kakabailan mi timang parangay ti biag mi. Nga duwa kami timang ted itinaranyag masagbayan na kitagbaling anak mi.
Yung kasano pa ita, matungpal na ita nga nagtulagan mi. Kasano pa yung matungpal na ita nga rapap mi. Itatawang matin ni Larry. Larry, happy nga binanawan na. Kasano pa ita. Kasano kami pa iti anak na itatawang kan. Kasapulang ka, Larry. Kasapulan da ka kanagi. Kasapulan da ka iti anak na. Kasapulan sa kalari. Aging kangadimtengen di kinaganak ka ni Larry Manunay. Ket kastawan iti panagsangsangit ko nagpakpakawan ka na kuwan. Makawanan tak umaser. No siyak man ti mapasulit yung ti pupusay ni Larry. Jolina, da kami ti nagbasol. Sa miidigan pangag ti anak mi. Agkamanak, no saan nga siya ti papasulit niyo sa. Nga mawanan ni Larry. Pinanawan na kami ti anak mi. Iti tiyan ko. No kastagat at nakasukat ni Larry. Sir, at nakasukat ni Larry iti tiyan mo. Nasakit. Nakasagsakit mo tayo. No ano pa nga danton anak mi. Sumatang awanin ni Larry. Awatan tayo yung tikinapod no, Jolina iya. Kahit masapol nga maasikaso nga dagos, iti panakayawit ti bangkay ti anak mi. Iti madlabalay mi nga may mansayang. Kaya iti madlang lugar tayo nga maitulin ti bangkay na. Wait, sir. Kinulitek. Pakawanan da, tagsublin ka na kayo ti anak yo. Kaya may san nga nalamis sa bangkay. Basol. Awanin ni Larry. Awanin ti anak yo. Awanin ti lalaki nga patpatik ko. Kinawanin ti ama, ti anak ko. Awanin. Manong daymi nasa tinagtungpalan ti aynayat mi kanay di Larry. Imbag laki din tanu addaman pumusay. Addamat may pasnay. Impasnay ko ni Larry Jr. idi awampay ti tumawen de Larry. Ket ni Larry Jr. manong nemi pinagbalin nga kasukat de Larry. Nga isu ita ti kang runan nga si bibiyag nga pakalaglag pa mi kay di Larry. Para ka naging naganak ka de Larry ket si bibiyag de Larry babaen iti apo ko da. Ken para kanya ket agnanayon nga dala tari di Larry kanya babaen kani Junior. Nasa emanda ito nga napagteng di biyag mi nga inawat min asipo puso ti amin. Nagyadak iti sidong dagiti katugangak da kaming agina. Intuloy ko tinagbasa man. Agiga nakapagturpusak kaya nagtatrabaho kita amang opisina. Awampay ti kasukat nila hari ti puso. Jak tula mo, no agayatak tumanin. No saan tumanin, no sa awan tuman ti kasukat na ti puso. Sa nga bali, tadamat ni Larry Jr. Kapang ibukbukak da amin naraksak ko, pangibukbukak da amin na panawin ko. Tapno di kasta, kahit napintas to ti masakbayan. Ito nga rin ti pagkasalita ak manong, gamak laon ti anos mo, nga nang ipasa, numampay na sa ti nagpatinggaan na, ngam itang agdama, kat naiwaksimin, naiwaksimin ti manto, kat mapadasam mo tumisem, naragsak kami, gabot adda ni Larry Jr., amang luliwa ka na kami. Toy nga rin agyaman nga pagayam mo, Jolina.